mala Kenya mbia kamal kunwa TV te kon keler mi jidid mi gorno banyo ga yekel gwasame kan kono ni ami jira mi jidid ka no TV gorjen wo jender yenyo nas ko kien jaw banat gwasame e warga mi pay gor wude chwal kame bol mil warga ma chaja kule gorno baje linganat te karawti ci bol mil kala jana nana jani to support Kir and to protect Kir bol mil charoda ya janone I vow to support and protect Kir from humiliation. Humiliation ongulo damo. Humiliation o jin mi shimi jek shelat ba jegudin kona ladi ba kule taw. A janito mi jeng mi Kir la da jane ba taw charge bangach. Angu mu nyoda no mira mi shimi jek lan ba taw. Shirme dan Kir yo so we all know that. A mi jeng mi de taw no. Ko jan ladi je publicly ba yi ngajene dial. Anyo Kir mi ladi mi shoda lo daga so Sudan chena chega no go de na tika mala. Dobdi de taw ka jamo. So bul mil mala do gwata me gwache longo do badan de South Sudan di jigen ke je ki de mal dar ben ke je so men chalat gwas me mukola gorno nywa ka je ke ye kele ne ajo we dan e chalat ke Thursday ke chankang mare wi ke juba melat ke swearing ceremony point de bul mil gwata chaja kwa inten la first deputy chairman ke kume SPLA ke SPLM men pinkir mayadi ajen first deputy chairman gor ke je cheke chwal ke mere apia Anyog Ramadiodian e wudi shwal ke Simon kun pojela third deputy moka SPLM chairman nga e kirma yadi jojo me shweje kula lar no nene ajana I vow to support and protect Salpakima Yadid from humiliation so jojo me chejelat Dr. Bulmel jen la president ala vice president for economic cluster Dr. Benjamin Bulmel aje Ramadan en chakwan ala first deputy chairman ka kuma SPLA so anjo chala da yaba support ka ba protect ne Kir Mayadit so nyu da jeno te gude me te ka agenda do dien ko she gorno bi mal betere wike so Sudan ko jin mitawra mishi corruption mishi corruption lat okay la shi corrupt and gwad mo ka gang ka ji ke gangara mo ko she mi jeglat nyu da je bo jin jin chwar ko jin ma gang chwar wa ram gang chwar so ngai kon diale so man jalat gwaz me jene nene ajene baka tid yala kontin yarke kuma so Sudan baka ka gwich so ene misha ajek ajena mo baje watch SPLM party ajene nene ajena our SPLM is the only party that can achieve peace and deliver a better life for all South Sudanese neme kajo kule la runi chukadishi SPLM let's say just let not a conceal arkel chana mon la ne point de wucha Kir Mayadit ene che development che no rewi ke South Sudan never run well jok tel development tena war tena korotin ajela ka tuga ko ne diale ko jaga ne ri korap ko la gangre kumaka let's say point de wucha ka bol melejen ala kwa ga dial chaka freeze kume USA ki international community ko wajen che korap the corrupt no walka che corrupt and jen charge sanction and right now ka jen be Kir Mayadit be support ka be protect ke any humiliation ala internal humiliation gwada many so agenda na to gotame agenda internal or external humiliation be Kir be supporting ko be protecting ajo mashallah da wudi shwal ka me bol mel che goro no bi mal be bere wi ke South Sudan che ka ngai konon wona ne che kuma Uganda che je deploy re wi ke jubantame they need to kina dangro ti che deploy so jo me gore jade nyaka yekel ani biata ka mal ban je mu de bye bye